COVID-19 supuin Mizoram min lu chua me kara Mizoram Journal chung kwa zong te he supui leng kara hian himdam taka omzel turin du sakna chipai kan hlana cheu United States of America President kal chuak ro rum le thomna rin omle dik plut mai Christian woitam takten an du ngoi ni chunga mel maten phia ruwa US President thutlenga tanga an phi thlak tak Donald J Trump chanchin kan hoi khata a tun chum chu pu Trump puya chanchin lam hi kan hoi vele thung don ani United States of America sarkar thar chu hun engemaw chen kan mu chho ve ta a chuta lang chiang ber pakhat chu Biden hi atar a lo chau to ti hi ni US President chu a kalna le thil ti pianga asul nu zut mam sak zel angai ta a media te alam tang an ni vek awang hian a chen moi lo na zong ta chu an khu bo sak zela amual pho tur angin alamual pho lo mai chawani ram thil te thei hroi tu te in mu khom na G7 summit a po thu a soi sual da orang maya a soi tur a thei ngil lo le a soi tum ram a hai thur press conference a vei anei ve po zona chang turin anoi ti pialamani adin mun dik tak khi a riat chian em awangin Russia President Putin chuan Biden chu live ngatin debate puya achawat ani kha live ati khyang chan po hi live ani lo chuan media howin Biden a chet noina an edit ang ti ahlawa engma thuru theilovin live a debate puya asom towa Biden atelam hian angam lo ani hetiang hi nia Donald Trump president ani lai kha chuan nin om khopin journalist te khan Donald Trump a hriselna an binguna Michael O. Fan ale khabuzia Donald Trump ngai tuana a film chia lo wanga azia wang ngot khan 25th amendment mangin Trump chu president atanga paithla dan an ngai tu man ani kha tona ero president Biden chu step ate atlunok nok ranga akong kalpo apai tung chang atama abandom saka ngai chang le tam athu soidon rengin injia chua sak angai deuh zel to bok ti chung chuan alo soi sualin athu soi lai a thei ngil deuh reng thonia mi ming alam dik thlei thei to lowa lelam polin rul rikim lona dementia mizowin tar at kan tiang hi anei to nia an soi hi amale lo en chi tu tan chuan oi a har salo khop mai G7 summit a kalve White House staff jinga mi chuan Canada Prime Minister Justin Trudeau staff takianga Vice President Kamala Harris chu sangni somni pani kum tolama president ani man arin thu a soilai sia an om ti po hi thil makani lo Trump khathi a mang zo ngut angemaw chu Joe Biden ale Donald Trump hi engkima mi anglowan nia pakhat hi sumdong hausaton to ania pakhat le hi Asian nan politics mang kumsomli pokochung politics a thlantin to ni career politician kan ting hi ani chu Joe Biden ate chuan politics hi hausangna na hmanga Donald Trump a ero politics chu retheinan a hmang ve thung Truman politics a khela wanga asum hloza chu dollar billion khat vel nia chu tani president ani lai kan kum khata cheng khata hlo thina fa en kola po anin anglo hle Donald Trump a fa te chu lower te CEO te an ni fura ngai tu ngai an tiang hi nomlo Joe Biden a fapate zinga chuan drugs addict le corruption lama ming hleuna satak an ninuk mai an pani hi anin an lo zia chu paro thap ve tak Russia President Vladimir Putin an a hmudan hi in thlau tu tak hian a hril hle ome Putin a chuan Joe Biden chu tar a lek to angin mani deuh kan a soi thoya tun hnai ero politics a career man tin a soi Donald Trump a hmudan a soi velia ka ngai dan chuan president kal chuak ta Donald Trump a kha chu mi chung chuang bik extraordinary talen nga mi ni ka ria chu tiang ni lo se US president aron ni thei top nang mi veng wa le hlotin nga takania in huwa emo in ngaina emo po ani thei US politician thil te thei huanga tanga ron chor chuak ani velowa tun ma chuan politics a po in man na lam
anei ngai lo mi thenkhat in an ngaina thenkhatin an hua ma se chu ani dan ani miau si ti in Trump a hmu dan a sawi Joe Biden ai ro Trump nen an dang lam em a chan chu Biden a chu a career man ania a pui ting hun pum politics khel ani tin a sawi building moi le chhawng sang taka Trump tin zia kan hmu thina tuna chuan tower nei lovin kongpui highway a Donald Trump a hming ziak kai ani don ta Oklahoma sarkar chuan US through A7 highway Boss City le Oklahoma Texas border in kar kongpui mel som hia thui chu Donald Trump a chawi moinan a hming vuatumin Governor Kevin Stitt chuan a hming a sign han tua November ni khata tangin President Donald J. Trump highway ti ani to don ani Donald Trump a chu President ani chung zong khan a thu soi lai tak thur chhuat tur om si lovin racist ber angin media ten an soi cham chia tuna ero Joe Biden a fapa Hunter Biden a laptop atang ngein Hunter Biden a le aluar in biang na President fapa chuan voi khat mai po ni lo voi tam tak racist strong kama mang ti mu chuan ya midum howin an huat ber nigger ti strong kam voi doi lo manga za mo tlahol tak takin a tong bok ti karma sa Tuesday report a alanga anin biang na angin screenshot te talan ani chuin Democrat le Black Lives Matter te media le Hollywood celebs ho tuma Hunteran midum a hmu sinei tun thlengin andem chuak du an omlo kumli a president chung khan president atanga paithlak dan sang ngai tu in dot mulum mani puwa chop hil kha mi pui min fa vak kha ania investigation an nei ta zela pakhat te in an puna chu dot ani si aron lang ta zela Washington DC a Donald Trump an biaking kota Bible kenga thla alak du awang ringotin mi pui pung khom avuak da ti in an pu sep kha kan la shome kha po kha investigation kalpui ni lia Inspector General report an ti chu thar bera chuan kha pu na zong po kha dot ani ti anon te chiang le ta George Floyd a thi awanga Black Lives Matter 10 buina an siama biakin hial an halnu kan President Trump kha biakin St. John Church sakalin an kota Bible kengin thla alangat ani kha media le Democrat hawin an hel ema khatia titur khan Black Lives Matter le mi pui kong lai lo ho kha avuak da ti in an puni Joe Biden le Kamala Harris sitingei point Twitter kaltangin Donald Trump an chuan biakin ma a thala turingotin protester kong lai lo te chu tear gas mangin an hot dar tin an tweet ve a Black Lives Matter le American Civil Union ten Trump chu kota an king le ta hialani investigate ani le ta a investigation report chu tun hai mai kan ti chuania report a chuan Donald Trump an tu ma an hodar tir lowa kong lai mi amo protester te tear gas mangin amo abei tir lo bok ti a chuang ani an pu na chu dot bok ani ti finfi ani le ta ani ole soitur atatam hle mai Black Lives Matter Paul chunga boina na sa tako meka an ho tu thenkhat Paul mingma chuana sumle paya in check vote ta chuan Paul chung ate boya an mani an in dolo chau anita Kamala Harris Guatemala atlo tuma amwal phuna a committee an ho tura an lo ti dante Donald Trump kumsang hi som ni palia president chu non ngei tu nia alan dan le a in pu cha dante Conservative Catholic in US Embassy chu an ko san ngen chun luira na an puna te Trump hom lowa CNN tlang niam dan te Time magazine in Joe Biden chu pa le kul deuh angalan tirtomin kovara alem ziak an chuan tira wanga Time an ka le na te le adang te chu kan soi kai to ri lo mayang Donald Trump le apol te Republican Party hian 2022 midterm election a Democrat Party Joe Biden a party te hi le thalngei tumin House le Senate le thalngei tumin tuna hian an in bua sai meka chu mai ni lawin sang hi som ni palia Donald Trump hi ro pui taka le turin US President Trump Khawvel mamawh chhanna ro ni le turin tuna hian a in bua sai mup mek bok ani City Ladinama Cambodia rama missionary Krista pasal thain ganja hi COVID-19 damdo emni
ti azia hi ngai thlak chhun zom tiang o Mizoram atangin WhatsApp message a ganja hi COVID-19 damdawian tia adikem scientist ten an puanga Thailand a sarkarin a pompuian tia engtia eitur nge ti zona kadong nual maya hetiang deuh hian man deuh a uithin thang chu COVID-19 damdawai da atana tha ti te po adar nual ani kha Thailand sarkar hian tun haya ganja cannabis marijuana an ti bok hi damdawai tan apong mani ran lawa tunma tangin traditional medicine anga anlo man thina wangin khap bur lawin nikum sang ni somnia damlo momo tu bik en kolnan man aphal saka tin chung ko tin mai te chu ganja chi kung ruk chin kol aphal sak bokani thai ho te chuan thuak ta na tha ti in ganja na hring pathum pali vel khat tuiluma che in atui kha an in thin Southeast Asian ho te hian thingna thingjung le thlai lam hi traditional medicine atan hanan warve hrim ganja chu COVID-19 damdoi ani ti lam an soi san lo August ni somni sang ni somni khan Thai cabinet chuan ganja hi narcotic ak atangin dan pona hnolowin traditional medicine business atana pomthu cabinet ayo thupong tu narumon pinur sinwat chuan soya Council of State House Committee on Narcotic Commission ronna an pompui chuan thelutani Dr. Marut Director General of Thai Tradition and Complementary Medicine Department chuan tuna Public Health Center zani somko pakhajata mi sing rutta chu ganja mangin damdoya enkol an ni ati tin WHO hriat pui tlak Thai hospital za somnga pania ganja chu traditional medicine le mamawh bik singkhat sanga zani chuangte enkol nan an hmang mek ani The Nation Bangkok chanchin bu chuan 17 medical research patan ganja manania hospital lian pali Khongmuan Hospital Ratchirasa Province Chiangphin Hospital Udon Thani Province Bannau Gu Hospital Sakon Nakhon Province ne Bannapakho Hospital Patalung Province te results beina atan siam phal sakna pek ani ganja chu COVID-19 coronavirus ve en kolnan athat rin thu hi theory mai alani wangin damdoi ani ati thei alani lawa azir chena coronavirus awanga chuwa pin her inflammation dom chu chok thein na chok na angin en kolnan atha o mange tiang chau alani ganja atanga na chokna damdoi siam cannabidol chu result certain chu pin herna en kolnana thange yem ti ji chian deuh ala tul antia Dr. Professor Igor Kovalchuk Biological Science Department University of Lethbridge chuan hetianga coronavirus veite en kolnana cannabis manna tu chu zirchian alangai ani ti in beisi omdewa soin tuifon chu aron in forsang zele ati tunmaya COVID-19 veite en kolna damdoi anga soi chu zirchian ngai alani ti chu scientist te thutlukna alani Fourth magazine point COVID-19 en kolnan cannabis atha etina nilawa COVID sikawanga chuwa ma inflammation atidam theyange hi result certain an zirchiana alangai ani ati Canadian researcher te point SARS-CoV-2 chu cannabis manga enkol dam thei ani emti an da zirchiang mek bok coronavirus wanga pneumonia veite chuap na le thok lama har sana nei tu te enkol nan damdoi atana ganja man chungchang hi University of Nebraska le Texas Biomedical Research Institute te point brain behavior le immune atho dan chu uluk zoka zirchian alangai ani antibok hetianga ganja COVID-19 damlo enkol nana damdoi ni thei oma soina chu South China Morning Post chuan beise sang taktir soin Thailand sarkarin damlo enkol nana man aphal sakna chuan ra thazo ka chwa beise ani ti critics te ro chuan hetianga ganja phal reina chu an social ve thunga Thailand a hian sang ni som pasari January thakhan narcotic control board chuan pilot project cannabis plan stem alo nei tua sang ni som pokwa damdoi a man thei tura pompui ania sang ni som ni December a phei chuan ganja zuar tu criminal status a paisaka sang ni som ni pakhat mar sa phei chuan
Public Health Center engemaw zata atu langa damdawi atan man aphal sakani chung zinga chuan natna chi hrang hrang somthum pariat enkol nan phal rai ni in damdawi te chu kanja damdawi hmangin an enkol the ani thai ho zinga damlo mi singthum te chu ni tin mai in kani bidol hmanga enkol an nia alo bera mi nuai khat lai enkol ngai omin an ring East Asia Forum chuan mi singka sangli jani somthum porok te chu November sangni somni khan enkol an nia January sangni somnia cannabis license chu mi jali somni pani ne pe kani ati anutin charenikol Deputy Prime Minister and Health Thailand chuan chung tinin ganja kungruk nei phalna apek chuan alo bera bat singkhat sangni US dollar zathum somret panga an hlo pha the abei sei om ni na soya hetianga cannabis pomna hian sangni somni palia US dollar makta duai zeruk sombuka tanga tuk le ding on ni point panga zet sum dona hol kai an ring Thai sex worker le COVID-19 Thailand hi kum sang ni som pakwa khan khwal zin tourist makta duai somthum pakwa lai nan twa chung zinga chuan nuam tol nuam chen toma jin veiwa tam takanoma ma se COVID-19 sileng wangin tuna tourist an tlem to in an economy poina tuar hle ani tun thla chung hian Thai sarkar chuan Pattaya Phuket vela tourist hindu te chu COVID-19 vaccine dose ni la zo to te aphal sak tia puang COVID-19 sileng wangin Thailand a commercial sex worker KS tin soi mai ila te chuan har sana na men lo an to kha an mani dor tu ber tourist am ta heklo Pattaya Bangkok Phuket vela Thai KS ho te chuan dor lewa le dor le in lua man pek tur an nei zo lawa an sarkarin azon ma job chan lo ang dakin chung KS ho te chu chom dol na ape thei si lo ani kun sang ni som pakwa khan UN8 chuan Thailand a KS singni sangthum an omatia ma se Thailand a University lata Chulalongkorn University chuan alo bera KS maktaduai ni point poria zet omin an zinga maktaduai khat point pakwa poria chu puiting an nia an zinga mi pa sing ni tuai omin no pang nuai riat omin asoi kum sang ni pathum khan Thai KS ho wanga sumlut thi US dollar tu le ding on di point panga zet ania chu an ram GDP 3% zet ating phadai zuknia Mahidol University chuan Thai KS ho te chu alo bera nuai hnia tanga nuai thum in kar oma soin chung ho chu an thenom Laos Cambodia Myanmar China atanga ru kha tollu human trafficking ani ati Thai sarkarin anram University thil zir chianna mu chuate chu thulak na le policy siam nan te amang tangkai fo angin keini Mizoram point Mizoram University te mang tangkai thiamila a tha in a hludon hle mai United Nations chuan heng ramatang hian child trafficking anasa tin alo soi to ani Lonely Planet chuan Thai KS ten ni tin bat sangka jasari chu US dollar som pariat lo ang ani tina soya International Labour Organization chuan Thai KS te hian ni tin bat jani somsari US dollar kwa lo angin soithung Royal Thai Police te chuan kum sang ni som pakwa dan lawa inzorna wangin mi sing ni sangli man an ni ati COVID-19 sileng wangin Thai sex industry le domestic industry chu atlu chena salea chu wangin khwalzin hi ble tura ma chak takalak chu antum ni in an soi Borzen magazine chuan Thai KS sum dona US dollar tu le ding on ru point pali chu an ram GDP tanga 3 atanga 4% zet lu chemek tuai thar chu an mamawh hle ni na soya fiam thuin Pattaya a chuan Khawvela misua zongjong ome an ti thin Khawvel changkana le mason zel na hian thil tha le thalo aron kentel thinga wangin Christian te chuan lo don son thiama thlit fiam thiam hi atul hle chumi te na buk na atan chuan Bible in engtin nge soi ti hi kan man fo tur ani ang thu dang pani khatlek bel tel leng o Myanmar khochak lama thaliam ta mei thachung khan biakin pariat bei ani ba kha mi panga tha ni
February ni ka sang ni som ni pakhata sipai ten sarkar ding lai an pai thlak atang khan Buddhist lamtang sipai te le tual chung sipai te in hmel mangna anasa zual hle Radio Free Asia report danin me ni som ni sang ni som ni pakhata tanga chiarin biakin pariat kaya le san state ami ti chiatania tin biakina himna zonga tlan zathi mi panga tha ani to bok Myanmar ram chunga Myanmar ram mi ni ron ham le sakwa then khat Christian te po telin boina chuana mun sang ram ri dep Myanmar le heng ram pathum Thailand China India in China an chenga tual chung sipai heng area om ho te hian sarkar ding lai pai thlak ani tangkan mi pui thlan sarkar ngia ta an lung oi lo na lan ti tu ta chu an thlop ta ta chu wang chuan Burma sipai ho point man ro thatak tak mangin heng mi pui te hi an bei pha ta reng ani mi pui sang tam tak boina chuana hmuna cheng te chu bei an ni in an himna zongin biakin an tlan lu thin ani United States sarkar chuan funded non-profit news service chuan sipai te hian tual chung sipai te chu man ro thatak tak mangin mei ni som ni pathum atanga zu ni ruk khan na satakin an be ani in ata langa biakin an ti chia zinga hian pikon ram chunga mi Golden Temple of Jesus Jiroplo Marian Shrine Our Lady of Lourdes Cave te Mother Mary Church Moibi te Saint Joseph Church Dimoso te The Catholic Church Donangan Khar Kwami te Saint Peter Church Loi Kwami te telbokani until ti chiati building mai mani se pathian an biakna hmun ani wangin mi pui te rel ru ana tak zet ani ti in Radio Free Asia chuan asoi kaya state a hian mei ni som ni atanga chiarin mi nuai khat lai chuan an chena in an tlan chia sana mi sing ni vel chu biakin na himna zongin an lut ni in RFA Myanmar service chuan ata lang bok natna si hlaom tak COVID-19 imin tua mek lain India rama January tanga Mei sang ni som ni pakhat chungin Christian ti du dana vui ja som ni pasari lai atleng man India rama hian kong sang in Christian ti du dana ruan lea mi pui pung khom lai beite vauna le in ti chaina le thil dang tam tak po ombok United Christian Forum in Asian Fights ne na talan dan chuan Christian ti du dana chungchang atan bi hian toll free number siamin data an khon khoma India rama Christian te na sataka ti du da thin an ni ti chiang takin an zir chuaka United Christian Forum hi ko ran zong huwa NGO pol pakhat New Delhi atanga din tran ni in an ni hian Christian sakorin dan then khat dikna zalen na in tluk tlana le in u naw na te chu choi nunga midang te zirtir chungin Christian te zalen na an veng him thin bokani AC Michael UCFO to pasoi danin kumin chunga Christian ti du dana vui ja song ni pasari thleng zinga song panga che official a FIR jalu ani ati tin Christian ti du dana thleng thin chung changa heti khopa Christian ti du dana alwa chung hian mi tuma ram hruai tu te mi pui mi mir le saka hruai tu te chedin thil sual ti tu te sem chul ti na le ti top tura malak na abei tham le ni tin soibok Asian fight sina talan danin Chhattisgarh chu Christian ti du dana state na satna berni in January tanga Mei thachungin voisom pokwangot Christian ti du dana athlengmana aduta Karnataka le Jharkhand te ni in voisom pasari ve athlengman thungani COVID-19 wanga nasataka boin retheina le beidon na nasatakin mi puite achen chilaya Christian ti du dana ala thleng fo hi thil thalo tak zongani eti in fight chian atalang bok ani ole viewer ta jinga kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti ka milo me sakvenge teu chumi nuwa notification bell ka medle in ola inda don ya